uko mubizi nababwiye ko nzabashyira igorora kubijyanye n'amazu n'ibibanza, niyo mpamvu nkuzaniye ikindi kibanza cya Sure Deal. Ahangaha bahita Ikanyinya n'ubundi, reka nguhe ikibanza cy'ubuso bwa metero kare 500 ahangaha Ikanyinya, kandi ku mafaranga $10,000,000. Ibaze nawe ahantu hangana na metero kare 500. Ibaze nawe uvuye kuri kaburimbo nkuko nakwerekaga hariya ni ku ivuriro, ni hamwe n'umurenge wa Kanyinya, ni metero zitarenze 600-700 ukaba ugeze kuri iki kibanza kiri ku muhanda nyabagendwa nk'uko ubona. Uyu muhanda ubitegereje uraza gusanga ari umuhanda mu by'ukuri wa laterite, imodoka yari yose ni imodoka ngufi irahagera nta kibazo. Borne ya mbere ngiyi, hanyuma ugakomeza hariya imbere, hanyuma witegereje hakurya urabona ko amazu mu by'ukuri meza ahari, ameze neza, ibintu bikeye. Aha hantu harimo ibishyimbo, haramanuka hakaba iwawe, ugakomeza ukamanuka ku muhanda ukagera kuri iriya borne yindi iyo hepfo. Reka mpagere naho uharebe, ni ahantu mu by'ukuri ari metero zigera kuri 25 kuri metero kare 25 n'ubundi wabara ugasanga ari metero kare 500 zose. Dore borne yindi ni neza ukaba urabona neza iwawe. Itegereze hakurya iriya amazu atuwe, hano hino naho nuko. Aha hose ni muri site harakaswe, na ahantu iyo ushaka kubaka autobatiri bayiguha automatikoma. Reka nkubwire ko ahangaho n'ibintu byo kuvuga ngo amafaranga yo kwishyura ibikorwa remezo kubera ko amazi n'amashanyarazi babikase, ni site yakaswe na leta, ntago ari umuntu wayikatiye ku giti cye. Ahangaha ntayo uzatanga kubera yuko aho byararangiye, ba nyiraho bazagukorera mutation automatique. Wowe icyo ukora gusa ni uguhamagara iyo nimero iri kuri ekara yawe muri GCN Real Estate, hanyuma ugahita ukukana ubu butaka kuri miliyoni zawe 10, hanyuma ukaba waza ukiyubakira aha hantu. Reka nkubwire ko aha hantu mu by'ukuri bemeze nk'uko ariho umujyi wa Kigali uri kugenda wagukira. Uzamutse kuri Shyorongi werekeza za Shyorongi, ahangaha mu by'ukuri urabizi ko uvuye ku giti cy'inyoni uvuye Nyabugogo, ahantu mu by'ukuri hatarengeje iminota 10-15, urebye ni nka 15 maximum kuri imodoka yawe. Watega bisi urumva ko ushobora kuba 20-30, ariko nabwo kubera ko wayitegereje. Ikindi nakubwira cyo nuko aha hantu usibye no kuba ari ahantu hameze neza, hari kugenda haguka, hari mu miturire, muri R1 wemere kubaka, ukubakisha ibyo ushaka byose, yaba amatafari ya rukarakara cyangwa se amatafari ahiye. Usibye ko niwitegereza abasirimu bari kuhubaka, nawe uzibwiriza nyine uze witeguye. So urakaza neza rero GCN Real Estate kugeza amazu y'ibanza ku biciro utasanga ahandi. Miliyoni 10 zawe zirakugura ubutaka bwa metero kare 500, ibintu utakumva ahandi muri estate ituwe. So banguka rero.